लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जुलाई की तांग कुन मंगा नोंगमाइजिंग नुमित की खोमजिन पाव ताबिरसे अहानबदा मरुइबा पाव नुपी की वेट लिफ्टिंग दा साइखोम मीराबाई चनु की लुपा की मेडल अमगा लोइनना टोक्यो ओलंपिक दा भारत के अकाउंट हांखरे सिपाही लालोगी अरोइबा लानफम कासार जिला की लखीपुर वांखेम लेकाइदा पुआरी नैनबा मियोय खुटपु अमा लाकलमख्रे हैंडलूम एंड टेक्सटाइल की मतंग अवेयरनेस कैंप कासार की तोलन खुनमनिंग लेकाइदा पांगथोखरे कासार जिला की लखीपुर खुमन वार्ड नंबर 5 कोविड वैक्सीन कापथोखरे रेड चांगेंग अनी पॉजिटिव ओइखी अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग अमगा चंगा मरपुत्रा मंगा की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनख्रे लाइचद असिना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा अमदा समिक अहुमरी ओइरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे टोक्यो ओलंपिक की नुपी की वेट लिफ्टिंग दा साइखोम मीराबाई चनु की लुपा की मेडल अमगा लोइनना भारत के अकाउंट हांखरे जापान की टोक्यो दा पांगथोकलिबा 39 सुबा ओलंपिक गेम्स की निनी चनबा थांगजनमिता भारत की महुत सेंदुना सानरिबी मसागी चाही 13 सुरबी मणिपुर की मीराबाई चनुना नुपी की वेट लिफ्टिंग दा केजी 95 की फाइनल दा स्नेच दा केजी 38 अदुगा क्लीन एंड जर्क दा केजी 135 पुन्ना केजी 2 का सुबना अनी थांगतुना लुपा की मेडल लौकी कांगलुबसिदा चाइना की हो जी होइना सना की मेडल अदुगा इंडोनेशिया ना सेंजेंग की मेडल लौकी मीराबाई चनु की माइपाकपासिदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना टेलीफोन दा पद्मश्री मीराबाई गवारी सानबगा लोइनना हराव तयाम्ब फोंदोखी मीराबाई चनु की माइपाकपासिदा भारत की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर केंद्र की साना खोनबगी मंत्री अमसुंग अतै मियोय कयाना अपेनबा फोंदोकनखी केंद्र की साना खोनबगी मंत्री अनुराग ठाकुर ना मीराबाई चनु की माइपाकपासिदा लैपाकसिगी मियोय कोटी 135 ना महाकिदमक चौथोकसै हाइखी नाकल अमरोमदा जुदो मसानादा सरुक यारिबी लिकमाबम सुशीला अहानबा राउंड हंगेरी की मकुत्ता माइथि हौरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोम्बम बिरेन वीडियो कॉलिंग तौदुना साइखोम मीराबाई चनुदा हराव तयाम्ब फोंदोखी भारत की दमकता अचौबा माई पाक ओरेबा मीराबाई की दमकता अखोय मैम हौगलगा अखोय मैम खुबा खुरगा माबु स्वागत तौजेन तौरकान मैम दो लोइन माना दमाय तवे अदुका अखोय की स्टेट की साइड की नंगी लुपा करोड़ मा लैरे अदगी नंग हुजिक रेलवे दा थबक टिकट तुंकेट खोम बतहलरोय टिकट तुंकेट खोम बतहलरोय मणिपुर दा यामना मरम साबा अफबा पोसमा मधु यूनियन होम मिनिस्टर ना इगोदा हाइगदोरी kasi इवनिंग मीटिंग लाई अदनो होजिंग नंग कितंग साखन गे हाइगिरोय सरप्राइज तौदेनी सरप्राइज नंग सरप्राइज तौदेनी अदना अमित शाह जी ना होरेन मा आइगोंदा मया मांगदमा इंस्ट्रक्शन तौगनी मीराबाई द सी तौ हाइबमा मीराबाई चनु की पोकनफम इम्फाल दगी किलोमीटर 10 रोम चटलगा लैबा मणिपुर की पिकलबा खुंगंग नोंगपोक कक्चिंगदा लैरिबा महाकी इमुंग मनुंगी मियोयसिंगना हराव तयाम्ब फोंदोकनखी बॉक्सिंग दा वर्ल्ड चैंपियन तरुकलक ओइख्रबी एमसी मेरी कॉम नुपी की फ्लाईवेट राउंड ऑफ 32 दा ngasi nungtil pung ama makhaida डोमिनिकन रिपब्लिक की मिगुइलिना हर्नांडेस की मायोक्ता सानरगनी सिपाही लालोंगी अरोइबा लानफमनी हाइरिबा मफम कासार जिला की लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबदा लैबा बिनाकांदी घाटगी सिंगिरबोन लंबिरोमदा किलोमीटर अमा मखाइरोम हाइथरकलगा लैबा वांखेम लेकाई की मफम असिदा ख्रिस्त कुमजा 1959 की जनवरी थादा ब्रिटिश लानमिना सिपाही कयामरोम हाटखिबा भारत निंगतम लालहौदा सनागी कालीना ईदुना लैहौरकदबा मफम असिगी लंगला लंजिन थिजिनबगी पांतमदा जुलाई की तांग 13 थांगजनुमिता पुआरी नैनबा मियोय खुटपु अमा लाकलमदुना सिपाही म्यूटिनी मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी वांखेम लेकाई लखीपुर की मिहुत कांगबुगा उनखरे नेहरू कॉलेज की हाना की प्रिंसिपल इंचार्ज ओरंबा आबिद राजा मजुमदार न लुचिंगबा मिहुत कांगबु अदुदा संजीव देव लोस्कर बोर्निकोथा की एडिटर दिलीप नाथ मिलोन उद्दीन लोस्कर सामूहिक प्रसंग एसएस कॉलेज हैलाकांदी की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर परितोष चंद्र दत्त डॉक्टर रविंद्र राय, डॉक्टर शुभजीत चौधरी, डॉक्टर वाई राज बिहारी,
Silpojit Palna Chingba Mioising Yauki. Loop ki President Yumnam Manina Mipam Apoiduna Hiramasigi Matang the Kupna Kana Nainabagi Toromasida Yumnam Nadia Chana Wahaudo Piki. Malemda Lamdamasibu Saktak pada Chauna Mateng Oiragani Amasung Makoina Matam Sangna Tiduna Lakpa Posak Ama Pangmangamle Haina Harawa Pongdoknaki. Katha Tarahumdoi Makhairom Oigadaba Mapamasi Mayam Nabu Pukchel Khojel Tinarabadi Leiba Oitokani Tourist Sport Ama Ohensi Haibagi Wapam Kanaki Matungda Hiramasiga Mari Lenaba Che Chang Lairikna Chingba Kaya Sukhusinarami Haina Sipai Mutiny Memorial Protection Committee General Secretary Torangbam Nogendrana Lakipur Online da Phongdorakli. Handloom and Textile gi matangda awareness camp ama July gi tang kunmari Thangjanumita Kasar Jila gi Lakipur Subdivision gi manung chanbada laiba Tolen Kunmaning Lekai gi Ngangom Mandopta pangthokre. Retired Professor Ngangom Basantu Kumar na mipama poiduna pangthokiba thoramaduda Handloom and Textile Kasar Assam gi Assistant Director L Horilal Singh na Chief Guest aduga Circle Inspector NG Olina Devi Handloom and Textile Lakipur gi Demonstrator Binarani Devi amasung Social Activist NG Brajakishore Singh na Guest of Honor oina sarukjaki. Thoromda matamga chunaba mawongda fisalonsa tawduna kari karamna hena pothok puthokuna senthok lambida chawkhatpa porakadagi haibagi matangda sarukjakiba miyoi singna wangangki. Ado aina khangini baibu asi fisalonsa noma nomagi handare hujikdani sar lakpadagi harragadi sar lakpadagi ni akoina asigi akoige CDC trade siga akoina hujik khara kakhatpa ngamrise ado hanadi asigi mamanga oiramiba handloom and textile gi phibam sidi noma nomagi mutharakbagi phibam dari leiramise fisalonsa se anamba thadoe adugi mathakta akoina tawrisidi kasar da hairaga akoigi pangyong da saba ngakta Pangyung da adum sadana leire hujiksu pangyung da gi training pi da na kona Guwahati ta na fly shuttle lumaina ije kuna bati gi da di leirangani asi je pi ra bokta moi kari dawi adu sibo piraga putna adum into insin Kasar Jila gi Lakipur Khuman Ward number 8 amasung 10 da leiriba miyambo makhatana COVID-19 gi vaccine kapthoktuna COVID laichat asidagi ngakthoknabagi pandamda July gi tang 13 Thangjanumita Chahi Taranipan Mathaki Miyoi Chamaga Yankei gi Masada Covishield vaccine kapthokre. Chatret ka kunthra taruk number Purnagram LP School da pangthokiba vaccine kapagi thoromaduda Lakipur PHC dagi medical team tharaktuna vaccination gi thoromadu mapung pana pangthoki. Lakipur Khuman Club ki volunteer sing ward number 8 amasung 10 gi booth president singa khusamnaduna pangthokiba thoromadu circle officer Jonathan Baifeina yengsinba laglamki. Apunba miyoi chamaga yankhaida rapid antigen changyang chathakibada miyoi ani COVID positive oiba thangnaki. Assam gi yaipha yumbal loisangna puthokiba COVID-19 bulletin gi matungina Assam da ngarang miyoi 1939 gi masada COVID-19 positive oiba thangnaki. Masigi manungda Kasar Jila dagi miyoi 93 Hailakandi Jila dagi 13 aduga Karimganj Jila dagi miyoi 18 gi masada positive oiba thangnaki. Positive oibagi chang chada amada samik ahumari oiri laichad asidagi phagalapagi changna chada marfutra turuk dasamik ani taruk oiri. Rajya asigi miyoi lising amaga chatret ka marfunipan phaduna hospital thadokre layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising tara mari chahumga humbudra mapanne. Assam dangarang nauna miyoi kunhumdoi laichad asina laikidabaga loinana laikidabagi apunba masing lising manga chamaga tara mari sukre. Manipur gi haksel loisang na thokpa paw matung ina miyoi lising amaga chamaga marfutara nipan gi masada ngarang COVID-19 positive oiba thangnaki. Laichad asidagi miyoi chanipan ga humbutara nithoi phaduna hanki. Layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising tara chani gi yankhai mathoini. Manipur dangarang laichad asina miyoi tara mari laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing lising amaga chamriga humpu manga sukre. Bharat ki haksel amasung yaipa yumba loisangi ngarang thokiba paw matungina haukiba pungkun marida laibak asida laichad asina positive oibagi chang hantharakre pharakpagi chang chada marfutara 3.3 oiri laichad asina laikidabagi masingna changma khani putarukni. Aroibada maroiba paw amukhanna nupi gi weightlifting da Saikhom Mirabai Chanu gi lupa gi medal amaga loinana Tokyo Olympic da Bharat ki account hangkre. Sipahi lalogi aroi balanpham Kasar Jila ki Lakipur Wangkhem Lekai da
puari nainaba mioi khutpu ama laklamkre handloom and textile gi matangda awareness camp ama kasar gi tolen kun maning lekai da pangthokre kasar jila gi Lakipur Khuman ward number 5 amasung 10 da covid vaccine kapthokre red changyengda ani positive oikhi amasung asam da ngarang nauna mioi lising amaga changma ga marputra manga gi masada covid ki anuba case sengnakre laichada sina positive oibagi chang chada amada semik ahumari oiri Lakipur online YouTube channel gi khomjinba pau sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare